say to open so ababiu say na ye pai so dia na ye pai so a kire ne say obo adwuma Otumfour ebo adwuma me ndada apart from say we chancellor e wo Kwame Nkrumah University no Otumfour say tutu ukwa Asante a or project of 2025 and 2026 and project need bringing back the garden city good on say unima de kro even obeti Asanteman mu kura onim bringing back the garden city. So I go see ya ni bo comment no so na say I was say respond to it ma respond to it for you Rev Chairman and me person me send you back. Okay, Before me why interview am mo bisa wo sure regional minister I call okay FM as a peace FM am mo bisa no question about ahemfo am wo Ghana ha kwa mo fa so ye omuma. Okay. Any to quite getting Emma, we are not say, I am for you, Kophobia, Senka, Niamako ye, and I say, Cassa, Benifonio Mocassa, and bit ma at Diomo, I am my ye. Sure. Emma, you know, the room couple. And then say, Bula would deep. Okay. Say, I him for say, yeah, him for is he why? Why pencil? Any bit more formal so, and I build a Ghana. Okay, mamina sina menchia watifo nyina emra pai so ye be pai so die mamenchia nanu matena nkundwa nyina esanse na ye be ka hemfo no asem so upon your question no meka say aka ne tete no memfa mfiri bible mu kura mra kakra aka ne tete no bible mu no na ye ni ye kan say MP ana say minister na say president na wo mo Nyankopon di omu buman e ya ahemfo ntie wa ahemfo ngoma na Nyankopon di omu saa na edibu oman abepom de nyina e wo ho now yenso ebresu no ahemfo na ebuman democracy a abrofo de bre ye no e na akofa saa nsensem we nyina bre enkenye democracy dia anka ahemfo na na ebu omu man sika onye firi oman nim obi to mra na mra ni dinu a sika e firi mu aba no na ye de chichiro oman no enti ahemfo de yankofo a omuboa ema oman chichire ekoso untimi nyi oman chichire mfirim ahemfo mfiri oman chichire mu da ahemfo na de oman chichire man because assemblyman na say ohina na bibia no wo pasase o we sofo ye wan o bibia ohina na abeko enti ye papa mahama ene omo maka ni nyina obi a so ohina se na nkratasem name amanyosem na aba ma nne ya ben say ebia president no so sin ohini bi but president no so sin ohini mpo a 8 years ne so a upew wumpew ubekọ ohini ne de oho enti yo ohini na say ebia ubu man no wambu ni ya wo na wo bebre wo no manfo nyina bebre o ja say eti ahemfo de ye de omo chichiri kuro omo na de omo chichiri man okay tiyambo ro me hwe ni sei ahemfo yamfa yeru Otumfour okay yeru adoma ahene okay yeru a Techiman ahene okay ene ahemfo akese omo keka ho hene ben na betimi dira nuansi ni so akese hene we die o bia oba ye na obetena akonya so mputuduma we na waya ebo oman na ye hwese sa ahemfo no se ampasa e channel energy no cost that side how commitment abo ma mputu na akoso na me na se yesi uto pampima no watu kru okay enti yetempo anu nso asabi yete anwem anya dom ahene ye Otumfour okay enti na de ma memfa mi Otumfour na me ndo na fom kakra okay na memfa nkwanse ho na me nsi kwam now ye ka se ye Otumfour se tu abebio a okay oya Asanteman wura ana Asante hina nkasa no papa yi ye woni mo papa waye e de abo Asante ebia ye mu bi ani hunu ye na ye nka ho asem emfa nkyera manfo se me kase me bobon ye mo Otumfour ye so a wan hwe ye obedwane and bebrebe din se ebia mi twa ntro based on research kakra ma ye afa Otumfour ho ni de me di mani ehu ni de me di maso atemu wan hwe ye be kase ebia papa na wa misika bi e na me kasa ansem no likewise na dom ahene
ono nso niam oye onu kurom no uti anyi na me biebi ma kire wa obadwin se ono nso wa mam sika bi na me yesa ana me kire tere nsem omo me anu bia ne obekasa me mfa bia no ye won niam baako bia metimi akire kirim ma me kire o Otumfour se tutu ababio onim a ye ka omo a omo ma kwa me nkunuma University and Science and Technology and the ben agina Otumfour se tuka ho oye number 1 oye omo patron oye chancellor awo kwa me nkunuma University honum what you say papa ne ba adwuma awo suapon nim a wo push say suapon ne wo ka Africa say num suapon hodo a ye kan say agi hini a kwa me nkunuma ontim hini mfim abrofo ba oba besua de wontim yi kwa me nkunuma Science and Technology no emfim ni nyina mu no nipa wa ama na agi hini osetu opinso ababio dise na ye pai so dia na ye pai so a kire ne say obo adwuma Otumfour ebo adwuma me ndada apart from say we chancellor ewo Kwame Nkrumah University no Otumfour say tutu ukwa Asante a o project of 2025 and 2026 a project ni dinde bringing back the garden city. Bringing back the garden city no. I know a project benza. Good. On say unima de cro. Even obeti Asanteman mu kura onim bringing back the garden city. Bringing back the garden city no. Otumfour said to say ohini bia owo Asanteman mu ho ba bia ni kurom kwan ni ka kwan ni gatamu ni niema bia oye no onyam fan support yendi Kumasi ni. But Asantefour ni bloggers account manu atum yen kan ho asem bringing back the garden city no say ye ma Kumasi aye fe asene kuro bia wo Ghana say omo pese omo ji Kumasi see as the cleanest city in Ghana underground worker omo ye enti omo hyase a omo eyi ka kwan uduru Kumasi unse Kumasi e busy nowadays Kumasi timi che. Why? Because ya hyase yi ka kwan Otumfour na yes project ni project ni dinde bringing back the garden city omuguso omuyo wa mahemfo ni nyina obia warning obia focus on it say oye bantuma hina try as much as possible say bantuma ebeye fe ono odi ne be hwe but ohiri bia udi no ane ba bia odi ohiri bia no try say obema ho na ye fefe asa project ni dawo or the 2 years and yes project 2025 and 2026 anya mba ye wo yanimi aka 2 months na yes 2026 project Otumfour ye enti wona ka cho sa ahemfo ne mwa na ya me no ka sai Otumfour afa nkola baako 1000 scholarship ohwe mu free school wow Asanteman not outside Asante region, inside Asante region. Nkola baako 1000 and ohwe mu free. Minim say eburu sa be upon my research and I say me record kakra mi nyaye no kakra mi nyaye America no say nipa baako 1000 apem baako ohwe mu free university. Na omo a odi omo ekoko senior high nom ne junior high nom ne ene de nka ho eno nka ho na chise we 1000 no tertiary nko a omo mo tertiary nko na asem na mekan sa project we nso oye no o start ya che na oguso oye obedi akondwa no e na o start se oye sa de na abepem na oguso so oye enti wana ka cho se Otumfour mbo Asanteman Otumfour guso obo adwuma na opem so ko now your bibi a friend G blog and it's a different project and health insurance G blog no wa be kwa ko bia no ye bad time na ko under G blog hono na G blog hono ma G blog no ewo G hono enti your baby a ye gi awo
na saa ukona se ukoye ye wo under G block ayina saa form na usu uprapra to na ukofie se wo ye sisala ni o dagomba ni o anwona ni o adie be ni o ye Otumfour se unya wo nko aprapra to na kofie e wo honne ne untua 1 cedi Otumfour fa saa ka no wa obekwa ko wo bia no untua hwe me mate say Asanteman kasa yonkofo bia sebi mu fa nchem se me kan sa yeah omo are proud of themselves what I say na omo aye ne say omo so aso anima ye from saying power na carry fo no omo na ase Otumfour bia mo omo enyo omo o me magacha me yiri so be won Kumasi nko wo okwo wo ye prapra to ewie ya sori ekofie but am for adwene maso am for wo adwene mara sa de ne so asisi ya no ukwo e Kumasi G blogger o wie wa prapra to na ekofie Otumfour na this project na ba anye say this year nko ba betena ase afebo a wunya ko wo na say awo mu nu ahochere ba say ya operation say ya oden say wo fa ho fa oba ka bia be ba na Otumfour afa say project we bloggers nkan ho asem ni nyina ya adwuma papa ne ye de bo Asanteman Otumfour bo adwuma enti nyame ya adom na be ma sora na jo wo de ye de obe wie na wo ba Otumfour say fa oba na kofie free carry ne dia Kumasi si ayi se wo ye bad time ana se pimfo na okọ under G block o de na se okọ wo a untia prapra to na kofie prapra to free of charge ye nka ho asem atem na ye di no ye nka ho asem se okọ wo a o se kọ free kofie ni nyina project a omo ye wa Ashanti region honum Kumasi honum nyina ni nyina project a omo ye enu achi no Otumfour after Garden City and afa G blog adwuma oye no se siam no kasai owo hectares ya kase hectares asase ne kakraka no hectares of land a wodi ni nyina adua pineapple kwa kan sempa abrobe odini ni adua abroba wa employ amanfo wo Otumfour afum ho mo ye adwuma busumi so omtu omka ye wi abrobe ni yabu ye da koye multi fruit e de akwa aba beton amanfo so factory ho no ma omo so ye adwuma na wi a omo dua abrobe no Otumfour tu omka kasa ebe kwakwa twa abrobe na ba factory Otumfour tu omka omo mbebu abrobe no Otumfour tu omka omo de ba factory tu omka omo mba wo tu omka omo mba sensin tu omka omo be adwuma factory tu omka packaging tu omka se nyina ye ye ya ba sales omo mba kwakwa ton ye tu omka na fe wa hese Ghana eni wiase eno nya Asantefour nko a o Ghana ni wiase fo nyina no ebenya anom de a eye papa enye chemicals na de afrafra pure fruit juice eni ti America cho say or hectares of land wo de adua abrobe Otumfour Otumfour ye afuo uhemanim Otumfour ye afuo odun sa hye obotom wonenam ukọ wiade na me nipa bi sa ye che o se ke boat eku Otumfour se tukura na no oyenyam kese no oye afuo wo nko pasase bi enkodo ho ko he oye afuo no esan eboa ye di twa fruit e de ba bonten enti adenti a we ka che se papa we onya adwuma ye nguru ahinsem na no yese enyese ne maame wu ya nke wa ahemfu bi wo Ghana ha se no ma ana Ashanti region ni bunu ne other regions ni ma ko be pejo makondwa no e de o makọ aman hene no o pejo mu atisem we de tro na media kire mu ma tise don kro ngwa nta hene encho be pejo na kondwa ni makọ man hene ene ye hwena no heya o de ne ko man hene ono so won sase o wa japade ne ade o ye pejo na kondwa m de akọ akiri
when you are Jum Otumfour ye. But you're sorry, papa, nay, dinner them. Na ahemfo Ghana no dodo say na aka kire say uko walk free saa de no kufo na de ba ye o papa kufo free matana care ye papa kufo na de ba na ebegu ye am say papa ye owu ye friends president yo okaba bi mos na demonstration ebe wura ye papa ma administration e na saa de no egu ye ne kra health insurance no etesen and said near Hordins are. But na ye papa Otumfour who say health insurance and near Hordins are or said there be my man starting free a war for and you go walk free. A Kumasi go free. G block, correct? Oko wa prepare to una okono. Ah, what they sum ne mine. Or they sum. Eti wane ka kire say ahemfo no emo abrabo papa ye woni emo papa bebre a Otumfour se tu nam kese ye e de boa Ghana ne Asanteman nenso ye sori a ye ninso ade ne ye ni mu ade ntim na ye di natem me no before be kasa ti obi no ye background check membe ka say we ye buruni ana we Asantini dabi en kasa moment de ni papa oye no de na dima amanfo hu ni say papa say na nipa ne ye na shanedin na onkunko nanim oye buru ni ene ye den oye Asantini na ye den enti papa nipa ne ye no moma ye nka nkere ne say wa ya de enti se na ye pai so de a na ye ka kire Otumfour say to babi o say ye panifo so wa ye bia to aso ye nka nkere so wa ye bia jai anyi da bia na be so camera si anim say ye didi mpanimfo atem de mpanimfo ne ye nso aye papa no abusua mo mayenka se kana mi didi Otumfour atem anka life we wo so yi nka amanfo invite se omumbra mbehwe ye didi Otumfour atem but adi papa Otumfour ye no what ho asem da ya kata so ye mba hu da wuro mo obi hwe bokuntokwa no e hyase ye paiso a me paiso a kire o say bokunto kwa no hyase na mua ye kum Ghana fo kum police fo kum soja fo na omfiri bokuno omumpata ntoko boku ho omuku Kumasi omugu Accra soja fo omfiri boku omnyina wa Accra because ye soja ni na e de ko boku ho a wanye kusasi ni a obeye ayi ni mampurusi ni eti hunu mampurusi ni a obehunu uhuru kusasi ni a obehu obebu ntu akunu eti ayi omnyina afiri ho Otumfour hwe na o se dabi obeti nkran oye nkran ni soja ni ye na ko sirem omadua no kro onimdi so wonko patanto owie yase abonitu akunu dabi asem na asem tumi na asiso Otumfour fra ahemfo ni mienu na otena so odo ntokwa ne njuye de beti se ntokwa no ye ntise tuo bi ato ba bia Otumfour ajuju ano amane ntokwa no abafom amane ntokwa bi ani ba bia yo nima bi wo ho na ekoso a bi wo ho a obekeka kansensem bi a obeti say na Otumfour say we ba bia asase bi Otumfour beka kiro say asase we ye media no bisane say adenti a o kasa say asase we ye ne dia why o wanchirimu o de be ma wo ma wati ase say asase we ye ne dia o wanchirimu a o de be ma wo me da se ne like sabio obi ni ho a sabi obeka say we jimi for say wa so kosi ba bi say asase we ye media say before so obeka say asem no na good or reason why I okasa enti na o se ye mpai so dia me pai so kire say papa no onim de oye onim de oka oh but ye benya ankada bia ye di ni patem papa panyini ti say ye Otumfour first say enko kan pabo so ahimfo kura ye beje ye adwuma ko because ka um nyema be pai mu nyema be firi mu aba what you say ye ka say obi abranding no ho yie wa ma ahini ya akono e wo Ghana ha say no ma wontimi mbo obi adi enyi Otumfour di mfi mu da a Otumfour ama Ghana ne ya hini aya akono ya hini aye fe
ne se pani bi afi different country bi aba or we say obekwa che Otumfour na se owie operation garden city na ene e bi a ho na Asantefour beto omo no Meti omo as omai na ndia e die because didn't know but odin ho agro bete no ufiri bunu na be wuram pe ube show visa ansa na we wuram nti na I can say uko Italia Italy hono ma ye wo ayi ye can say Rome omu a country nipa 33 pe there's any region nipa omu 33 nipa ya krabi no etimi ka kire obi ase yesere mo ye Otumfour onye nipa boni ni se de ye hu no na even obwa ama mpuntu eba obehe Ghana ase no ma asem bi ebe yire pa yintimi nka no ese ne yemfa nka Otumfour den na papa no wonni bi u odusi ke kwai u tu siri na show botubode kwai Kenya ase uko Kenya ase a Nimonfo no omo ho no gold no kakra ya omo pone bi nom de ama no etu uni Nimonfo wana weska obo ase unu omo be fo omo tu gold be fo na weska etimi se na maka kire me nuanum nyina se Otumfour ebo adwuma oye adwuma enya sam keto a niema papa a ode tutu ho e Kumasi asomdwe a ofre ebe Ghana president bia be de konja ofre no na wotunufo na waka che ne se buomani ye woka wanim even president mpo no otimi kananim how much more ohina wo tu ba bi mache se asema ye regional minister kan no say ye ne ya adwen pepe ahemfo ne boa bet so ye woni ma bi wo a time a ye de ayi konfanochi na enwunu aban anye da hospital no ntokro ntontom ni ade na why time ane Otumfour ahwe ama ho aye fe museum papa we yesi na ye dinatem like how this is the time I was say appreciate say on mine the ahemfo ne ye no ye mo mo abaso na ye kan chiro me so mo ye ade oh ahemfo ne boy okay time odi niema ne ba no Ghana ban ka kire ne say niema no ya che e wotem habo adenti a onye duty Otumfour no oyare a make me kan di misses me bu pray say onko kwalebu ana say ayi konfanachi ho no mo ofa plane obokwa bruchi akọhwe no ho yade etika pa onye but oya ye na oya me but oya me no amanfo bi nso akotena tema ha bo say niema na odi koye hospital ama Ghana fo anya nkwa no ti se wutua ho duty Otumfour won joye wan fa nkọ ne ye man fa nkọ chena papa no tunu botum tuai ye no an say na me ye no an say na me a yetimi chip Otumfour say tutuo e kan sem fa no ho edidi na tem ono oyare a hospital na oye no onko ho juice no opa Brenda ho okoto abroba obe Brenda na wa nom na ade but we say wakoto wa yes asase ho na asase no odi ni nyina adua abrobe na wa employ amanfo omunya adwuma so omunya adwuma wu penefe enika eye amanfo ye adwuma ewo mu a omusunyo omono aduane nti kwan ben so na ye mfa ne se ne ye Otumfour nyuma oboyi ye pese omunya no mo e kwan ben so na ye be de omo befa so a sa nkuntu dwuma ya omo yo omeko so ye no mo aye ne yie na enkoye se ye fa se enkoye se ni pe ba ko na ye na enkoye se obia eye bi yenja ya tem de dikan wa ohwem bia no yenja ya tem na ade ahemfo ne ya eye papa no yempromo na yenja atem no nso because the more
udi atem ebu abam me hu say ngofo bebre aba life no so be ma free so do you know why ye promote papa Otumfour ye se ka betra ha na ye di na tem ho a anka manfo bebre ebeba life no so be aha ene why say edi wudi wunnim hwe no wunnim so Otumfour ma hini aya kono wunnim say Otumfour ama Ghana nim banyam Queen Elizabeth wu ye ne ye frefra ahemfo no Africa wu ye fro Otumfour kan Africa sa ahemfo 2 se 3 pe nso ye kai se Ghana ohini bi wo ma hini aya kono ye be fa ne kan ho ye papa ma na no mi hu se na o chiche diplomatic passport mi nim se Otumfour no obi dada dia come best tell oni bia mo nkoma ne bi oni bia mo ma ne bi na ye kan mo sell Ghana wontimi nka anyi Otumfour free ni project a oye e de bo ne manfo niema papa oye de bo ne manfo oh we nyina ho ne ye gye ato ho afi ne yedi atem kasa basa na ye ka kire mpanimfo nti niema a ebe boa mpanimfo no omani aba omo ho so se omo ye adwuma pa e de aboa eye se yempromo ahemfo no niema papa omo ye no yempromo ade papa bia bo so Otumfour ye no promo ukuru mo hene ade bia bo so oya eye papa no promo ye okuro bi kura eso hene no niema bone oye nkwa na ebo hu dawru niema bone nkwa na ebo hu dawru oya de pa na yakata so Otumfour asem na meka ho bet amfa wo ntwam mekai ayi ye papa obi nim bra okoyi Kenya se bo sori kwan no Ghana ni bia nkan wasem 2-3 weeks ana so me be ya de bi mu da mo hwa ade bu je be ji Ghana nyina am say dem so obi anfa ne dross mera obi anfa ne dross dada de koi en na Peace FM Shira FM Hwan FM obi nyina na so say obi nim so obi anfa ne dross mera but time na obi nim eye Kenya se bo sori kwan no obi aka no ntumu o Ghana ase no obi ankan wasem ade na etisa Otumfour niema a oye no eye papa bi o wa na wu nim ntia o a man of peace se unima then why minim ade Otumfour aye ntia ye boni dimboni nkankane me no me ni problem o mo me ni o problem ye natives of Asante no Asante for manankasa na me ni o problem kankane Asante bloggers no ni o papa Otumfour ye yenka osoro na watwe camera na odidu dom ahenatem oyesa wunim nyansa unyansa ofom Otumfour ka say yenkosi hospital na onye fe na yenko ho no wo blogger na wakoda ukodo na TV waso camera odidu dom ahenatem unim de no so oye oni krom ahemfo ne try say yibenya better life yibenya niam papa as a nipa I better nasi. But here is the case, yeah, dear. The air say, ye be cool mufi. Now, only the do him. Okay, can some fun fan on one. Meaning, say, oh, dear crown, what pro the ball as what I say, ain't papa and Nipanian, young promo. Na enkoso, na afufro bi so omo hwe no. Omo say, Otumfour ade say na oye. Kabefo niema papa Otumfour ye yem promo saade no na obia hunu se papa no ade pese na oye na yenja se da bia yedi atem jo niema papa bibira Otumfour se 2 ye me sere bloggers mo ma adwene nkoso bi na mabobo so akere no onipa 1000 plus omo dan scholarship so ena o emanko foundation sa foundation emanko dey support education educational foundation or dey support emanko emanko na o dey pia omo Otumfour say tutu afei oye operation garden city 2025 to 2026 won ma ahemfo ni nyina warning so obiansi se ni krom ebedu 2026 no na ye ka the whole Ghana ekuro emu ye fe pa
enye Kumasi nti bring back Garden City project no omu guso omo ye e Kumasi afei ye kan say G block Kumasi G honum oye ba tan na ukọ wo a Otumfour se kọ free fa ho kodi ntua hwe ya kan anu atum na afei ye hwe afei wagye asase tam a odi adua abrobe a wosan ye abrobe mu nsu doko pineapple juice ana multi fruit juice a ye de aba bonten a ye ton na bi wa bonten anya no nko a ni ma bebre na omu process wo hono ma omu de ba bonten bode cake num ne sa ne ma ni ma bebre elo Otumfour ye de aba bonten ena wa employ ni manfo se omunya adwuma no na omunya sika enfa ntu omu botom nipa we nipa bonani o kan de bonye fo kan we fra bokunto kwa ka nipa be wu ma atratra kan de ho Ghana nyina biko bokom no na bunu ni bi one sesal ai bokuni bi akọ yakuni banti ono so ntena se obekọ akọkọ na fe ntokwa na kwa yete fole Otumfour tu ni na si so e ma so ndwe ba ane asundua ba first na yikum nipa boko ye na boko ntokwa na bo woti biem after Otumfour free case no woti sa cases ni biem abusua ahemfo no eboa me na da omo boa e pa ti ye hwe se e ba in politics akwa ye se mantam bia no ana se obia expect se bibia na aba na me sure fine ti si ye hu se ya hemfo no omo play a major role in development no. Sure Yam for say okay aban mu positions nyina role be na fi senka say sa post no and sa role no say aban eje de ma ya hemfo ya nke be bo ma development na ye pe no tentem no nke be koso ware sa MC yi ni DC yi ni mayor no omo njini nyina mfa ma hemfo no me na da ma yenkofa obia se ombe mayor me yenkofa obia se ombe MC me yenkofa obia se ombe DC yen fa hemfo na anye DC ni MC ni mayor because me metia se num na se me ye ohene na se me ye mayor a e wo ha se num a sika bia be ba na yesi me mfa nye kuro ni ye o enye party enye party asem na ye ka e yo man asem na ye ka what I say say oye MC ana oye mayor jamai me da say I say asema ye ka na ye true pa me di pa no ache me ba be di pa no o pa no ko ya na me refini pa no ne di design me ba so what I say enji sa position no emfa ma ahemfo no MC good mayor for ni nyina ya adwuma baako but depend on kuro no kese no e na ya to side no hope blood for me chamo chiobodom kwanzo otra tano na manager me chiao but what I say bread no so e kama de me tanya bi dinansa na me di bi a che o say some there o kai say o chirichiri okay hope bread manager sa utie ya me di bi a che mo say odi u pa me nka so mfa bi mra mom be me di bi na che so go di bread ya ka beji me timi chire okay that was just by the way now eti ahemfo no yanjiji sa position no mom because make us a Techiman mayor una wo jemensa o ye me papa but say yeji ni position no na dia ma na hansu ahena nka me fo so Techiman na hansu ahena ye jima na ka me fo so project na hansu ahena eye no say ye the project na e de ma ayi mayor 10 years and sit da because na hansu ahena wo ne betunu the mayor 4 years obekọ obekọ ena na hansu ahene ye man mayor onim se okita 4 years so 4 years obo adwuma because oh nana we dey adwuma wanwie toaso ndc beko ndc so kwa ampp beba o ampp ba no mo se oh nana hansu ahene ba no
na oba adwuma pa o ene na toaso enti bo se ono na nso ahene so anya position say MPP buy no mafa no and this obeba adwuma say and this so ba omo de be okosoro ba fom and this MPP kwa MPP ba omo fa ajemensa kwakwa ajemensa so omo ye mayor da ombesam da bi ana omo he say party nu ombenya bibia film enti yekofa ohene bi obapa na me chiacha yekofa ohene bi say omma meye mayor obehe se kuro no be koso na ahemfo no nim yeduru sin politicians no me nada politicians no ebenya position or say 4 years no obeye no huye because him say 8 years time by hook or crook or kofie ade ebetimi na hanzu ahena kofie no eye wuo hwe ayi maskwaso police station ninsa no adwuma bi no divisional headquarters ninsa no adwuma bi no ukọ hanzu ha no ma ohwe waye no market nice because onim say ne dia e wo so oyema eyefe enti say aban na brain sikas on fanya imagine nka obeya ma wuduru a ohini bi apese ne ku anim banya mu awurade ko adwura kontihini fire service bangaro na kontihini na di ne bottom sika esiye government hospital e wo adwura government hospital na hospital na mpanje wuram ndwen wuram na nkrama wuram na nkokọ ne nkokọ eda hospital o na adwura kontihini na odiasempa antwi ana to ni bottom sika ana ode to adwura hospital fence wall okay na yare onko hospital ho o pese ni kuro na nim banyam eti say the positions no ma ahemfo na bra na ka ban no masika oba fama ahemfo ne say monginye kuro ni ye na konazo radio say ago me pacho maba o mini Jomhama na mama na odi asempa ntwi abuje 20 billion say on Francis adwura bonsa na to okwe meyam me kuro ma ye fe so ono ani kuro ko han kola pa na we di omako soja ni police omo ohwe omo no o ye krontin no adwura kontin na asem na me on na di FM ohwe adu adwura na FM ni ho ono ni bottom sika no di bie community radio e de ma adwura fo TV ni ho ono na bie TV station first e wo adwura ho obi poultry farm kese e employ nipa so mo omo adwuma ho no free e famwa omo ye akrante nkukọ ni niema ko he project papa ne ye nkura wo hwe omu school me count nine say untimi kan obi say na nkola dodo say na wo hwe omu school untimi kan oni wo mo dodo e so da kwa na no ye me mobo Chairman ahemfo ne ye adwuma this is the time ye ma amanfo ye awe say ye ahemfo no omo ye adwuma ahemfo ne ye adwuma pa kesi mene wo ye adwene minim unim jana ai dumasua mene ne kasa last me say me pay ni visit and I say what to kwanti no ba minim ti say me ra jana say wo fra brochi na ba na wa mama ya we say wa ba o fra me say me mbra fie mintimi committee ni wura kuru mu a adwuma papa ne ye oh you know it's set person papa we na wa man MC ana DC ya sika ebe kwan ana nana yeah politicians say in case of emergency fum no fly na now fly o ma ho e bebu o mu o ma ho o yiro ho et oya ade bia ebe ma yedi aba omanim abapa ha na me das me o likes out dey ma me nyame hira o what you say omo ye niema papa ebe ma oman no omukuro no atumpo hini be na pese ni kuro ni mgu ase hini bia ni Ghana ha se no o pese ni kuro ni mgu ase Otumfour ebo adwuma ya kata so ena ye di na tem aden ye wa ahemfo ni bi mu so dia ye from sanka nanka ni sanka ni nanka
onye hu onye he o anu anka sa friend na obisan se na obedi akonwa mfie du ni die na why ayi Mikai MPB a or interview na bisan se na honorable obedi akonwa why then I say I've been able to create 4 ballers because I say we anyway Utu bola ampi ejuma no bola tu o ye ejuma ozumi lion obedi 4 years here enti ohini be na be ga se otu bola hwe ohini tu bola kura na obeki be quiet o fan kan kura almost da me call ayi ofuman man hene wono ba bia bola tim wo ofuman a omutimi nya ho hwe no obi beto plot ojunodi no ka jam se ohun asase o se ane o se fa bola no tu na ko your filling station no o se na me da se akwa no di caterpillar be si su edwi bola na bosome baako odwi bola ni nyina na wa ye no filling station no no nti o wie ho ye fefe no se eh eni o hina ya ade o se manje sika o nyansa o no hina wajimi da abusia bia miepe obi onim nyansa na di na di ade enti yemfa kwase ndi hene ahemfu ne nim nyansa e no mo ye adwuma yakata kata so enti e was ye promo this is the time e was ye promo ahemfu no nyuma o mo ye even though mo fam cameras a mo nko mo nchen na mo nko promo enti obi won se ni nua bia ye bibia ono so be try so be ye bi oh na me moy abisia ye ne Reverend Ajay Kodie na yetina se o paso jimadi so ayo de sem ebro fere wati ni nya bomodi a share video no like your comment section as ye be sore so ansa na ye ko Reverend Chain na ya the last words na that's how jimadi so Reverend Techiman ye me no e aso sure enti enche be sore so but me so be ka bi kakra afa sima ye kan nyina won to fa okay Jane na ye ahemfu yi kwan be so na de mo fa so a mpuntu na ye pe no wa no se bi kan kan no mi se but so o bon to fa me bon to fa no de di kan mesre yet mamfo no se ade biara ahemfu no eye no yen support yom na enyefe ena me shede na man kan na do man hena asem se minim se bia next pie so no e be ba pie na do man hena nko ade se de na ye pie Otumfour de so no omo ye adwuma na yen support omo na yen gya yatem watimi ni wakame no emmoae abusua emmoa o de be boy ni se de Asanteman eye no yen support no ba bia wo bia ne se o ye bunu ni o Asante ni o we anwona ni o we nkran ni o ni ma papa Otumfour ye ne yen support we Asante ni o we domani o we hwan ni o ni ma papa nana Techiman badu ye no yen support na ahemfo no omadwuma no enye fe no situation whereby ye be didi do matem and I be kasa ti omo even though enye class ni omo enti yen support omo ntimi de me fa na we say yen support ahemfo no e na wukuro mo hine ade papa bia bo so oye no na me huma mi kasa ya ofre Techiman bola bi abusiafo ahemfo Techiman pa mo hwe bola na aye tantan wa hasa no yen hena yen yende sa bola yen hena yende se tama jemensa ayi kwakwa jemensa ko tu bola no ukotwae wontwa ajemensa tu bola no wontwa o be bola be gu ho ne de wo kita camera abusiafo Techiman pa no mo hwe bola aye Techiman bola emini Techiman wajimi then how tama ye tu bola no ukotwae ade na nde unkotwa mbobo maba se abusiafo omo tu ye bola na me we de nana hanso ahene nyame nshira no ye bola omo betu wa ebida be bola emini kurori dia no waso camera se bola emini kunu obi anhwe unye nipa unye nipa kotu bi o won kwana ho ndintimi nti obo ahemfo nka ya se bi omunya ko hoko bona mane me de me ni problem o ohene bi ye papa ka kire ne se nana ade a wo ye eye na fe ka kire ne se nana ade a wo ye we de enye
Be wo de bia na enye nkwa na aka wo ya anas kura ja bonika adai enti Otumfour se tutu asante bloggers di Otumfour ye eye papa no me pema twaw me sada me se ye mesra mo ma ne mra bonten na ye hunu enye se me kan ya wa hu pe comment section no obi atwere go se onim da se Otumfour wafuo a wa employ nipa Otumfour factory a omoye ayi drinks se don simo die bi a wa employ nipa omoye adwuma aba ukrom hine ya ade we na we jai na udidi obi krom hine atem aka kakra wo unwie peye wo promote Otumfour awie na udidi atemi niam papa Otumfour ye no wo bɔ ne dawura awie na udidi atemi dabi emfatao minua emfatao domahene de domahene ye no aye papa no wo promo awie wo bɔ ho dawura awie na udidi Otumfour atem niam papa Otumfour osi ade adwuma badu oye e wo doma no wo magana fo ahu wo ma wiase fo nyina hu na wo ma wiase fo nyina ehu se ye ndidi Otumfour atem wo ma hu domahene so sisi ni krom no prae wo to be ko manada wanim se nsesere unto obi ko manada na fe wo gyina no didi obi krom hina atem abusuafo kakra meka twa to ne se ade a ohini bia eye no yembo hu dawuru na enye fe enye nika enye ahomeka ade papa ukrum hin eye no bo hu dawuru na fe yensomuye na bibia enkoso kama emfa mai if not na ekasa atem ne nkwa na ye de kɔ dia chairman emfa me nada emfa nti yentwa atem no so mendi ohini bia atem na emom ohini no ade papa oye no bo hu dawuru na enye animunyam hye enye anikasem emfa maye nyina minsama me de betwa to no mendi ohini bia atem na emom de okurum hini ye no bo hu dawuru na bona baso da osan we become Kodi Excellence Awards enche beba so na enyina te Ghana ha ahemfo no ene timamufo a omoye niam papa no ebebo mu nyina baso yento aba Kodi Excellence Awards yento aba koto votuma we dabi wabra ba na wo bo no ene votuma wo entinu wo bo ho moden a nyame beboa wo ama wo so anweni wabra wo ye adwuma papa best chief 2024 na nso ahen ni nyan obo adwuma papa bo adwuma pa ye wasofo no bi so omo bo adwuma omo so bo mo baso obi obo adwuma papa bia na ye bo na baso enti mesre ba bia wo bia no ohene a owo mpatamu no ade papa oye no bo na baso se na ade se ya wo ye die wa ya ade e basa e hye ni nkuran fa camera phone no obi a wo smartphone ko bisa ukwa utwa na fakoto TikTok fakoto Facebook fakoto YouTube na twere so se mikro mu hene ade papa sei na oye na enhye ne den enhye ne munyam na owus ampa u promo no na bibia akoso kama e de ama no na yenja se ye gu omani ma se no oh na Excellence Awards no cover obi na say like say na wo ka say best chief no na Excellence Awards no obia the whole Ghana nipa bia adwuma papa bia first no na ye ewo ya adwuma mu groups of companies na ye jam the bar Techiman na ebe no municipal na afa ye jam ko national nti ba bia wo bia no ebe kakra no minim se be 2027 na ya no worldwide ba bia wo bia na ya twon aba na ya bebo aba so this say there ya do national nti ba bia wo bia adwuma pa wo ye no ma yehu a ebe follow up na fe yakohwe papa wo ye no se so ye ni nko ade a Kodi Excellence Awards no ye be ma obi say nya Techiman kwa David nya Techiman ba bia wo bia amenda wase na ye krawa ne sa mitume da se say ye frewa ba ma ye no hwe we ye paso ebe na bre bia the program every nti omode ni so sky wo share like na follow se be ya bre bia ye the program be share so bia also wait na